Minta ka arpusan tarik Urisau Arhajar Arpuar ke KSU Southwest Khasi Hills District Lapan Sngau Shibun yakimat bayadei hak puli puti jong ke district hau menteri ketenat puli puti ke jela uba lakmen remboi ka KSU Keladawa ban bu no ke Block Institute of Education and Training Center ban kintiu kerdan no ke School Government LP School ban wanra ke SSLC Center hakit han umdo lun bat wa kaji nangta ka jing sa teng residential school hakasnong kalong bat kiwe residential school asnong kalong Southwest District bat ka badring kalong ban tungkam kaliang ka education cell juga KSU Southwest District nilapha yakni kumat habadai bat kulit kamnangkong kalong ban dono ya ka District Institute of Education and Training Southwest District kabar kalong ban sanction pusno yak haki government luar primary school bala menjur ban kentiu hak kerdan seki upar primary school apalagi kalong ban wan rakno yaka SSLC sentar haki tani ondulun bat wa kaji kabasa kalong ban pak jurip yak school ki baduna nong hikai bat school badun kampan marmot kabas san kalong ka residential school asnong kalong Southwest District bat ka badring kolong ban tungkam tungjam haki government school te hak badai bat ka poin ban kong nakaliang ka itu Southwest District nilayo ban yakren hak badai bat ka kaneka namar kadon ka way ka school BIET hapo sakwang ya kabakani ya kanila senano duki isnem arjat kasau arjat kapsan gai menta ka along pending not yang nakaliang gajungi ngipha habu menteri ketenat kuliah puti ba haibadai halor kani kalong ba nakaliang ka department kadai bansim chamardor lani kadai ban kalano ya kani ka BIET syakadaya nomor kombinasi ba dibubun kisamla pulih po Southwest District ihab ban lake shadow syaka West Hill kata misoy ban pulih ya ka daya dekabar kalong ban kumbahan nakaliang ka sorkar kala menjur ban upgrade ha ya ke lower government primary school syaki upper primary school te kumbang isaki lembaka director of school education and literacy lembaka letar no jungka di SEL ABP P5 2020270 haka Laitrik nomor ajar kue kepala menjur ba nakaliang ban upgrade no yakini ki government LP school syaki government UP teng nakaliang juni nilai keren ba education minister habedai bakani ban nakaliang juni udai ban penbiang no habedai bakinong hikai bat kowe galong habedai batka habedai ban increase ki building tena kalian education minister ulakular ba enda kita ki kila biang nak kalian jung pak mak yaki jidokap ikabalai kalong ba wanra no yaka SSLC sentar hatan dulun bat wakaji tena kalian jong ka KSU Southwest District kumpul kan mau haki por baladep ben lek ya kendu yaki tenat puli puti jong ka district bat kujubab kalong ba habedai begitu balai ba klemon ra ya ka SSLC examination center po wakaji leni ulun kabnang kong kolong bakis kabae nomor ngidung duna palat percentage rai hakai jingyu i jungi kalong ba kaneka undulun bat wakaji kelajangai palat habedai ban litho ya kita ki ban lek shadu kita ki SSLC examination center tikene akan yang jungi bila yakren aku education minister ya habedai berkani nak liang education minister wong ni haban pet ni biang ya ka jinglong jong kadang kata ni syate tang ba mulak ban bu ya kataka SSLC examination center teh habedai berkari residential school kumbang saki ba apo Southwest District ka residential school kelasim keladon meta kumbashi pausnam teh kalalong pending menta klem don jing tresu tingin nakaling jungi nila ai ka jing tho ha education minister bon kran pangkani bon pangkani nang ba kan long ka jing mentoy ya kinok sosong
nang ba kalong ka jung to ik samla puli rai na kaliang diction star lo pen pau ba ude na kaliang jung ude ban pen bet chwa ya kini ki kanrum kanram nang ba ki baro kin sai so bat la wan ra ya ka ban wan ra ya ka jing kelal ne ka jing thamai biang ya ka tu residential school har bedai bat ka thum kam thum jam ni kelang jungi ni juga pat so ya sarkar bakadai ban wan ra laki dai ya kita ki assistant government teacher lakadai ki kontraktual ne ki permanent post rai idai ban wan ra katun kita ki kendon di belapan bay katun kita ki kendon jongka guideline for minimum qualification jongka NCTE dan nakaling audition star ulakular orang ba inle ya kata katkun ka kini ki guideline ba nakaling ka central government kalabut ka jingdu nong kumbani sakhi kalong ba nakaliang ki poj ba la wan ban manjur hani aka bedai bat ka jaka kawan ko nomor ko mung tip ba ki poj ba kila ai ka jaka sa ka sarkar nakabenta bentai ya kata ka residential school an rai ba aduk mental spill senam kadang pending ke nak leng ba isiau pia abadai berlor kata abadai ber nakaliang education minister ulah keren syai ba ki babun ki residential school ki badai ko kasih berjentia long pending wat apo ka jaka lani ka constituency ka ba magudon Andrei kajing kerpat nakaliang jungi kalong ba ladadon kilo iskim ba nakaliang ka central government ka sanction pide ban paik matlem haja bede ban sapang katu ka school nang ba kanong sep a ya ki samla pule di padon